Nyuma silent listener. I was just silent listening. Merema ni foru kwa jaba by way. Hey, maigua de guko macoka ngiri na mauma 800. Merema ni foru. Ako forete muno, ngi forete ni andu ingi muno tha ici. Wow, beautiful. By the way, marogereka, thank you. Tuendelee. Ko mahunjiria kiugo. Lakini mahunjiria. Hallelujah. Eha Biblia yakwa. Anga no ndike muhunjia. Anga ritare no ahunjia marauma. Ite o mundu aigua gutuika kindu aratuika muhunjia. Anga no ndike muhunjia. No nditigirite mundu gutuika muhunjia. Tondu. Kazi ya demano haha. No, dina bado manadaga. Dina yereto pasta ore, yereto pasta Pasta Triza. Dini leko ogo pasta sabi. Dugata. Yule guga tre. Kira tuji. Yajari ekiugo. Ora de kana dranyo na. Hayai, kidau. Roido huji obake. Lakini mahujiri by the way wega tha ici to matiranyona no kuigua maraigua ni ni ndirari. Hallelujah. Muno mugemen. Number 1. Agari yota kwaria ni serious by the way. Nikio kiria. Hallelujah. Niki goda asaria. Kiugo kira gwa atiriri uhunjia kiugo ndacaragia muhunjia kona kiugo hakiri-ini ciake watuika muhunjia umenya kiugo ukoragwo na kiugo thaa ciothe wacitukirukirwo muthe ni urahunjia aniko ugakorwo na kiugo ti kuga atiri kiugo uracaria kiugo ho uratete ndukireke hayai ukuhunjira uguo haya kiugo kira gwa atiriri thini wa ibuku ria Romans. In the book of Romans 8, verse 1. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that led to death. Hallelujah. Oh my goodness.